serikali ije ijumuike pamoja na wananchi, tuone vile tunaweza kutatua hili janga la wizi, kwa sababu wizi imekuwa kitu kubwa sana na mifugo zetu zinapotea. Ona thutha wa micemanio miingi gukorwo igitabanio thina uyu wa thariko no kironda kuri aikari, riu thirikari ikiurio gukinyukia makinya marumu. Hamna vile wizi itaiisha, kwa sababu kumbuka kwamba mimi ni kutoka jamii ya wafugaji, na sisi wale kulingana na sisi hakuna wezi, they are only doing restocking. Wanaenda kuja kurestock zile zao zimekufa. Kwa hivyo mimi hakuna vile naweza kukuambia kwamba hili janga la wizi litaisha. As long as bado tunafanya lile mila na desturi kama bado ziko, basi wizi itaendelea. Wizi ni mwizi kwa sababu watu wanatoka Mgogodo Forest, tujui kama ni Wasamburu, tujui kama ni neighboring communities, lakini ni wezi. Tuna treat mtu yeyote ambaye anaiba ng'ombe kama ni mwizi. So we have not identified kusema ya kwamba ni huyu ndio mwizi na huyu ndio sio mwizi. Handu-ini ha Kameme TV kuma guku kaunti-ini ya Laikipia, ritwa riakwa ni Paul Mwaniki. Pia ona mbere ya kurika kwa nyumba cia thogora wa thĩ 150,000 iria thirikari iraka mwena wa Ruiru, nyumba icio nĩ irĩkĩtie kũgũrwo thengia gũkorwo irĩkĩte kana itarĩkĩte. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrekereirio nĩ amemba kamĩtĩ ya waki wa nyũmba na mĩbango mbunge-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya gũthũrima tabarĩra ĩyo ya mũigana wa birioni 1.8. Mwandĩki witũ mwena ũyũ nĩ Matthew Ndung'u. Mieri mbere ya nyumba ici 150,000 cia thogora wa thĩ kũrĩkĩrĩra mwena wa Ruiru, ũratuĩka nyumba ici nĩ irĩkĩtie kũgũrwo nĩ Akenya makĩharĩrĩria kwambia gũcikara ciarĩka. Hĩndĩ ya gũthũrima waki wa nyumba ici, amemba kamĩtĩ ya waki na mĩbango mbunge-inĩ ya gĩbũrũri maugĩte nĩ maiganĩire na waki ũrĩa ũkoretwo ũgĩkinyanĩrio. The demand for houses is very high. In fact, the houses which are being completed here is below what the expectation of the people of this town want, and we are only hoping that there would be more space to ensure that it caters for the needs that we have here. Kamĩtĩ ĩno ĩkiuga kuona ciothe nĩ igũrĩtwo nĩ ũira mũiganu wa Kenya nĩ mahĩmbĩirie waki wa nyũmba ici bũrũri-inĩ, rĩrĩ wagi wa nyũmba njega cia gũikara ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Like if you were to ask the developers and the State Department, they will tell you these houses have already been sold out. And you can imagine it's sold off plan. So you can imagine when they are complete what the demand will be, because there are so many people who never expected that these projects are going to be completed. These projects are good. You know, when you tell people that we are doing affordable housing and a house that is going to cost around 1.7 million or 2 million or 3 million, people do not believe, because they know the kind of houses they are living in or they are renting, how much it costs. Mũmbunge wa Ruiru Simon Kĩng'ara akĩhũthĩria atĩ nyũmba nyingĩ igũrĩtwo nĩ mũingĩ wa gĩcigo gĩake kĩa ũmbunge na waki ũyũ nĩ ũgũcenjia ũthiũ wa Ruiru na njĩra nene. Nyumba nyingi hapa mimi niko na ushahidi zimenunuliwa na watu wa hapa, kwa sababu ninajua wengi. Jambo lingine ningetaka kusema, hata contractor ndio anaenda pole, wengi wao wamemaliza kulipa. Hiyo mimi niko na ushuhuda. Mimi niko na ushuhuda wa watu 15 hivi wamelipa, wanangoja contractor waondoe mawe waingie walale ndani. Kwa hivyo hii si mchezo, hii kitu ni kitu ya kufaidi wananchi wangu hapa Ruiru. Kĩng'ara akiuga kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno mbeũ njĩthĩ nĩ marĩkĩtie kwĩgwatĩra ũboco na onjoria makagunĩka na njĩra ya kwendia indo itiganĩte kũrĩ akina aruti a wĩra. You have given us jobs to our young men and women. Not only the men you have seen them casting, the other women who always come early in the morning to sell their food here. So a big number of Thika people have been employed. And we have four affordable housing. 4 of them. We have one where we are coming from, Depot, we are here, then there's Starehe, and finally we have UTI. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ ahoete kwaramio kwa mathukuru ma mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, amu namba ya andũ mwena wa Ruiru ithiĩte na mbere ona kuongerereka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u wa Mbũgua.
Tukiuma Kiambu tuthie kaunti ya Nyandarua na irita njira imwe ya kugacirithia urimi wa iria kaunti-ini ino. Uthaiti makiria ma kenda ni igunikite na mashini cia kuhehia iria cia makiria ma ciringi milioni 70. Mashini ici heanitwo ni thirikari nene kuri arimi gutigirira iria rĩo rĩtirathuka. Mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi na mahiu Jonathan Mweke ni orekinyitie mwena wa Nyandarua akiuga arimi kaunti-ini ya Nyandarua marĩ na kanya ga kuongerera urimi wao wa iria kuona macini ici ni ikumateithĩrĩria kũiga iria kwa ihinda iraya rĩtanathuka. Akiaria kiharo-ini kia Orojorok, Mweke augite mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ni erire arimi macini ici akiuga ni kiriko kiu arahingia. Leo mmesikia tumeleta coolers 9. Hizo coolers ziko na capacity ya kuweka maziwa zaidi ya lita 32 kila siku. Capacity ya 32,000 liters a day. Hiyo ndio maziwa mlikuwa pengine mnamwaga, pengine inaharibika kwa sababu hamkuwa na hizi coolers za kuhakikisha maziwa yenu imekuwa sawa. Hizi coolers tumenunua kwa bei ya over 70 million Kenya shillings. Na vile mmesikia ni 2 phase 1 ya zile coolers 35. Rais wetu walikuwa ameahidi watu wa Nyandarua watapata milk coolers 35. Atongoria kaunti-ini ino ya Nyandarua maugite arimi ni makoretwo magithie hathara kuona thothaitĩ imwe itikoragwo na macini ici na iria rigakorwo rigithuka ritakinyite thoko. Iria ritu riria marathia makaga kuriga rigaikara thikũ iria ciagĩrĩire riria maraitaga ni guthuka no ngade rithukaga umuthi meuko makiriga na nigetha they will aggregate ama ataka maziwa pamoja na lita ikorwo ci nyingi na no rikare thikũ nyingi nigetha mahote kuona bei ĩrĩa yagĩrĩire. Dairy is a priority value chain. Ndio tumepatiwa amri na rais wetu tuhakikishe tumezalisha maziwa ya kutosha hii Kenya yetu, kisha tupeleke export nchi za nje maziwa yetu. Na wakulima wapendwa, kuzalisha maziwa vizuri hata kama hamjapata coolers, number 1 ni kufanya ile kitu tunaita disease control. Tuhakikishe ng'ombe zetu za kuzalisha maziwa hazijagonjeka sana sana hii ugonjwa ya foot and mouth. Ndio mmesikia tuko na program ya vaccination kuhakikisha ng'ombe zetu hazijagonjeka. Munini wa gavana Mathara wa Mwangi augite irio cia mahiu cia mutu ni ikoretwo iri na ngarama nene na kwatiriria arimi aingi, akiuria thirikari nene icuranie kuguithaguithia magoti macio. January, February the balance itakuja hapa. Kwa hivyo those cooperative societies ambao hawakupata leo watapata in few months to come. Sawa sawa. Arimi makiranira kugacirithia urimi wa mahiu kuona kaunti ya Nyandarua niyo namba 3 hari urimi wa iria thutha wa kaunti ya Kiambu na kaunti ya Naikuru. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua ni njitagwo Jimmy wa Muthoni. Muthoni kuma kaunti ya Nyandarua tuthie kaunti ya Kwale kuria kumirite njatukano kiama-ini kia ODM gukigea na miahoiri umwe ukiuga utongoria uria uri ku ihinda-ini riri ni wagite kumatungatira wega, makiuga ni megwithurira atongoria angi. Kuringana na gikundi giki utongoria wao ni wagite kumahe mwerekera na gutiga arumiriri yao mate kumenya mwena uria mari. Na kuringana na mwikirigiti wa kiama giki wa mwena wa Msambweni Abdalla Mambo kuri na maundu matarathi uria kwagirire mwena ucio na he bata undu ucio kana urorwo wega. Nigwite kuma kuhuruka kwa mutongoria wa kiama kiu Raila Odinga, atongoria mwena ucio matire meka mucemanio o wothe wa kwarĩrĩria uria megutwara kiama kiu na mbere. Sasa lalama zimetolewa na mimi ninasema hizo lalama zimeletwa kwangu na nikiwa kiongozi
kwa sababu nguvu yangu mimi ni hawa watu wa mashinani. ODM na watu wa mashinani wamelalamika sana. Lalama zao mmezisikia. Ni kwamba baada ya kifo kilipotokea tarehe 15 tuliitana na tukazungumza. Lakini lazima kama viongozi lazima tuwe na way forward. Lazima tuongozwe, lazima tuambiwe tunaenda namna gani. Na tuko na leadership ambayo tuliweka hapa Kwale, ambayo ikiongozwa na Samirua. Lakini tunasema kama vile wananchi wamezungumza, wanachama wamezungumza, there is a weakness, there is a gap katika hiyo CC, kwa sababu hakuna ufuatilizi. Sasa hii hatujui mwongozo ni broad based, hatujui ni 2 term, hatujui ni 1 term, lakini CC imetulia. Baada ya kifo chake Raila Amolo Odinga, viongozi wetu wa CC waliweza kutuita pale showground na tukafanya mkutano mkubwa sana. Baada ule mkutano ama ile press ambayo tulifanya pale, basi wale viongozi wetu walisema baadaye watatujulisha, je, tutafika vipi Bondo, je, hatutafika vipi Bondo. Na kwa kweli tulisubiri angalau tupate majibu yoyote, lakini mpaka kufikia saa hii kuko kimya. Na hivyo ndo maana chairman wa constituency yetu ya Msambweni, Bwana Mambo kwa wakati, aliweza kutuita kama ward za Msambweni zote, ikiwemo Bongwe Gombato, Ukunda na Kinondo na Ramisi, pamoja na polling station level, kuhakikisha kwamba tunafikiria kwamba je, ni kitu gani ambacho tutakifanya ili na sisi Mama Ida Odinga aweze kutambua kwamba Wakwale wanamtambua. Tumesikitika sana, tumelia sana kwa kifo cha baba. Sisi kama watu wa Kwale tunasikitika. Wenzetu wa Msambweni gari 10 zilienda kuzika baba, lakini Kwale hata gari moja. Kwa nini? Na tulichagua viongozi, tulipiga kura. Nashangaa viongozi wetu kama wanatuambia kama sisi ni omba. Wao walituomba kura, sisi tuombe nini? Kama si pesa, lazima sisi tuombe pesa. Wao walikuja kutuomba kura, sisi ni tuombe pesa. Wao waliposikia kifo walikuwa waje na sisi watuletea gari moja tukasikia baba. Kwa hiyo sisi tunasikia uchungu sana kama watu wa sub-county wa Msambweni kupitia chamani wetu Mheshimiwa Mambo. Kwa hiyo sisi tumepanga, sisi tutaingia Bondo, tutakwenda Bondo kama watu wa Msambweni. Kune kaunti ya Kwale na ripoti yo niyo tugutiriha nayo gikujo gitu kia mohoro gitaoni jitago Mwaura wa Ndung'u atumana wagwi wa Mwangi metha-ini ya utauri na njira ya cieko ngatho cia mwanya kuri we wanyitanira nanie na handu-ini ha timu yothe ya kenere umemerekia uyu kiana muthenya mwega. TV muthegi wa ruriri makoretwo magirwo kene na gukuruhanio na ikuri ria mariyo no riu riri wa makuno rathie na mbere ugacirite bururi-ini mwena wa Babadogo kaunti-ini ya Nairobi tugacerera Wanjiku Nguthuko uria uhimbiirie urimi wa makuno thutha wa gubutwo wira. Ni maundu maingi matuma mundu acenjie meciria tono kirimu gitacenjagia meciria ni hindi no kurai na king'uki kia COVID yatumire wira wakwa uthire na ngigeria gwetha wira na ndona wira ngiona ndirateithika na ni ndari na maundu maingi muno ma gwika mo especially mwana wakwa ni angia hakiri ni undu wa bithi nyumba ciene kuriha. Shirwa ataririe githomo kia makuno amukirire kuma kuri arimi aria mambiririe na hau kabere na thutha ucio agikinya ruhonge-ini rwa museums ruria rwikuruhanagia na uthuthuria wa makuno. Kianjia na bagi 100 ndahuthirire makano ngioka ngimacamukia nigetha matigakona giko na germs na ke ngimacamukia makihora ngigura mbegu cia kindu 5,000 ngikira ngieterera uguo na ria manjirie gucolonize ni kuhana rangi wa white nirio umenyaga riu no urathi wega ndani na mweri ikianjia kumira ndumenya ni taki so tukwa tunyamu tunini tatoto uguo no ukinina riu thiko 3 ukajia guthie thoko. Kimera giake kia mbere oigite ambiriirie na mbegu cia muigana wa ciringi 5,000 na thutha wa mweri umwe akigetha na kwendia makuno ma ciringi 60,000. Riu niguo mugunda wa makuno
no bagi ici ciakĩrĩ nini nini gũkĩra ici to ici kĩrĩ nene ngĩthondeka bagi 100 na nĩcio bagi ĩmwe nĩ yandeheire at least a kg or 1.5 kilo na nuthu na kilo ya makunũ rĩ nĩ kĩndũ 600 ũngĩkĩhũra maita na 100 rĩ ona thĩna ũcio ndakĩrĩ naguo rĩ ndwakĩnyihanyihire hanini. Na thutha wa mĩaka 3 Shirũ Ahithũrĩtie akoretwo akĩgetha kilo 2,000 kuma kilo 100 kwa mweri ũmwe akĩamũkĩra makĩria ma ciringi 400,000 na kwandĩka aruti wĩra 6. Ndingĩ complain tondũ ndanjie na bagi 100 haha tũrĩ haha hanini ũguo nĩ haraiganĩra bagi 2,000 nĩguo no aiganĩre bagi 2,000 na bagi ĩmwe ĩngĩhe ciringi 600 rĩ ndikĩrĩ sawa. Oigĩte thoko ya makunũ ĩrĩ kuo kuona no gĩcunjĩ kĩnini kĩa arĩmi maiyũkĩtie ũrĩmi ũyũ. Kũndũ ngĩaga ya makunũ to kahinda keho andũ mareciragia nĩ poisonous nĩ mũgũkua mwarĩa nĩ ng'ano iria mũiguaga